What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kum kadak ka jing rakhe ka Gandhi Jayanti, but kum ka jing pynkhuid yak swachhata hi seva campaign. Ka Jowai Municipal Board, ringkat ka Iatreilang ka Jowai Traders Association, Dorbash nong tempang Iawmusiang, but Market Committee, jong ka Senra Jowai, CNI, but Iawmusiang kila pelong yak ka jing pynkhuid ikijaka yo jong ka Sor Jowai, haka Arterik Risau. Shwa banya shimbenta haka jing pynkhuid yo, Keladan ka Jingalang Lincoln, hakaba ka Additional Deputy Commissioner, West Giant Hills District, but CEO ka Jowai Municipal Board, ka kong DV Lingdo MCS, kalapan pawi ka Jingdon Kam jong ka Jingkhud Jing Suba, da ka bakentu ya baro ban persyang, ban penek pensa ya ka Jingkhud Jing Suba ka Sor Jowai, ki jaka yo, jaka han, bat ki sawdong sawkun. Kala kentu ru ki Market Committee, bakin pentikna baki nongdie madan, ki nongshong dukan, Kim day ban berat jabok pathar, Henry kin bo iki jabok jaban jongki, haka jakalum, balabu kerpang. Udaloy ka ilaka Jowai ma purman kinjing, ula banjur baka jing penek pensa ya ka jingkhud jing suba, kade ka jingkit kli jong wei pa wei unong shong shnong. Ula kerpat iki samla puli, bakim day ban berat pathar iki song jing bam hasurang, bat penslur ru ban long ki badan ka jingkit kli, bat long ka nuksa ka babha, ya ka emlang sa lang. Hadian ka Jingalang ka kong DV Lingdo, CEO JMB, ringkat uma Pilanderwell Lingdo, Chairman JMB, udaloy ka ilaka Jowai ma purman kinjing, kinong shong shnong, kitaray dukan, kinong de madan, bat kinong turay ka municipal, kilaya shimbenta hakaba pynkhuid ikisurang, ka jinglum iki plastik, bat kiway ki jabok jaban. Nagkarpan, nakaliang jong ka Jowai Municipal Board, ikum jur nakaliang jong ka District Administration, mangini simkya, ya ka jingkhud. Namarba, haba ka shnong ka tao, ka jaka syong, ka jaka sa jong ka khud, ka bud. Niyo ru ya ka leer ka bakhud, niyo ru ya ka environment ka khud, haba ka bangin school tenat, ban im, ban pek, ban syong. Pinatagadaw ng tagpadi baro sobha bani snok tilang barabor bani ban pynkhuid yak hijakay gi utagi jungi te kawero ka banga kwa banong kalong ng tagpad ikinong siyang yung kamtami kinikinong mi kmat yung market committee sobha ban petlem ba kinong siyang yo kinday ban pret pathare kinyon kajinjang ban pynkhuid ban kaisi ru ban pet habag isurok sengkian jungi kidap na tinyot bersyuberat pathar. Te hoy nikim ba kunyot umi man ka janin hadian ba Meghalaya syong di kimi kinyot kimi kini kita iki ibahapan berat mo te sngom habu si jaka penlang si jaka nang ba ki briu jungi ru ki staff jungi na po ka Jowai Municipal Board kinsuk banwan khat banwan pynkhuid. De ki jingi problem jong pi kalong kaway na kabenta ka ba inla ban pynkhuid ban tray hok ya ka kap. You have to surok ang itewal ka municipal. Ya panek ka municipal sarkay ba. Tangwa memang ka kre lang ichiru ko municipal. Ya siaw i jing klam na do ka sa ko murong yong i kong u chairman yong Jowai Municipal klam ngapo ko jing katpa di piwara. Tani mantri ye chap. Wow em ki yo jing ikle. Ngau kana pi na do chip ketika berloy ka experience yang ngah kini kata tiang to ka personal dustbin yang ngah ngai di spin bin klo hak ni kata njo no surok la de chong la kali bi dai bar chong lang ngah la em ki buru no isnge kariya je na wa pi kina skol man kamte mana sedang jua pi udang no ye yong pi itu tak chep yong pi ha to ai de tip de dori di spin bin tang wahai tidur mem tho wadai ga bai no chep dau subi nani dau subi ga bai pelang chep yang giberu iem kang pelang ki pelang kata no ke cium iben ko ite yo khoi mtok ko yaw warok luti sengke yo subha phi giberu ki wa yen ki je surok siao subha ko rim sen yen ki thau trong lom ba pa ki tang mana liwan ki no ki
Yaki klong Gudap di gi No gi klong sok Gudap sok Ye yo sup siao sup di yo kwai Tang ye wo pen Ye wo ongan Nga lek to upen yo suk upen pha gi rap duna Dan ne kasi memang ri go perkat ne benta wo ibung khoi yaw I dunne kasi o gi ibung khoi bo ro chisnem Ewa ka wan bu ka minute ko imi wa em kang ibung khoi I we he na chwa I yo cha mai ba yo he wa man lum yung ni dan no I surok cha da di To na surok lum yung no I chem yung I hak pe yung I le ne tha yo boy wa ro I dwar chem yung I man yo khoi ka ni Yui pram dukan yang piu ro man yo thit Ye go poisa du yo kwai tang man ling ye chait em kam bai Tang wala da mani chino yang I ba ji clear sa ba go poisa Ki bi phau lak chi bet dau kujut de ki tu chi bet dau kujut de ni lut ka ti phau lak ai de Lai de dau I khoi to I duwa yo I chait I khia To ni him kit khile ye beta wo pung khoi ang nam to du ga yaw Ông nông tôi gặp phi đơn y cái nông song yao, anh đây y cái nông đại yao đấy, bố sẽ chỉ ông cái bru, cái cái ông china anh, ông là quá vụ phân stom cái bru, cái vấn nó phân tơ rồi, cái vấn nó con đó, vụ y chính này, ở đây y cái chính phân stom không có dụ thọ xây vô kỹ, ở đây xem vô nó xem, vụ phanh san spa, man cái ép ha, vụ thuốc bị ông tu bru nó xem. Tang ada bila kau ikut tiwa hikai atau buru, ada siapa orang nak jeb, kau ayu rap api, nai bentau yo thau nak jeb he, kata tak kau tiwa bahado, tani hikai peri, tani kerek lagi peri, warok kita thau, kiwa khoi, kau ayu pai, tang mani thau yo jen tam em hayau, hayu ngasem, hay thau pi thau pai nongi, yo mani khoi. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.